Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na banta. Ki babon hi ki kwa bet taman sukan tho bat ban pen tho bria ya ka party VPP Voice of the People Party hakine kisni pamanta namar ka chabangi page langi phai san social media kham tam ha Facebook lane ha YouTube ngi yo ibet ya kijing kan tho bat kijing kwa ban pen tho bria ju board ya ka seng VPP ka wei kijing tho apo ran san social media hadin baw ne wei unekro kilipol ulale reel bat ulasha reel ya ka jing rwa chong pra hapok giran san social media bat kumju ulo post hapok ka Instagram account jong u bat kene ke video menta kalas prang step ha hapok giran san social media kham tame hapok YouTube haki channel khasi bapher kumta kalami kawai ke jing tho hapok Facebook page ka bong kumni kajing phla uni ba kinong kersan pra ki marsin yo I bau agril ya kajing roi doi kilaya text bat penbor palat bat kerpat jur ya u hadu kata da kikato kane kibriu baun action ya kajirwai pra te umban se u hable ya kane usngeu pelapat wong balai mo ki paj ba ki penbor bangan agril hadu kato ya kajirwai pra amar kajing mentoy nga om kajing mentoy ya ki kine ki ek baro kum kine ki jing tho kilong tang ki jing wat daw tang ban yo pen tho bria ya ki paj ba nong kersan jong kaseng VPP bat kum juru ya kane ka party VPP daki briu ki ba bisni bat pi hun ya kaseng VPP tang ban chu yo daw bat gan tho bat ban wat daw ya kaseng VPP namar bahakine kisni bamanta ngi yo ina do balami kaseng Voice of the People Party pat kam tame ya kene kijing ruai kong deng kong na hau pra ba kene kijing ruai kalas psang state ba hapok gari khasi jantia bat kumjuru wat chekiwai kiri kene kala palong ya kito ki ba persha ya kaseng VPP ba kinwat daw da kumne kumtai tang ban yo pen tho bria ya kene kaseng kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra mai na ba na ha upra lama ngen ra ha upra